megalayapost.news ki paranong chong shnong ki bi jong ka nongpo konsensi khamtam ha ka bede bat ki khun samla ki badang persyang banwat kam wan jam lomba ki exam prepare ha ki ngi ki beladep naka liang ka jong aku emle ngayo nia penbet bat ka office jong deputy commissioner nak bantai ki coaching program nak bantai khun samla ki jongi kita yo ki beladep ngayo penlak ki social media ka bede bat tenega program ban mentar ngasngo ba kum UMLE dan bentawan jarak kun samla ngasngo ban apil segi kun samla ki jongi po kontribusi jongi barok kowe alor kan coaching program ya kapa la ben sedang ben dan kam lani ya kapa la sedang ben hot na ko tay kun samla wadon jibut ban yo kan coaching program ya kapa ngayo jing trelang ngaliang tuna UMLE bat ka district administration bat ka chief minister career guidance and counseling scheme bat kani ka coaching program pelong apo Riverhoy College bat ba menta ni appeal segi kun samla ki beran gajing mut ban appear ki exam beker ban wan kam macam ka bade bat ki exam la kabala bende apo DSC kala bende MPSC kala bende jong SSC kala bende jong kino ki recruitment board kubri po police department dan social welfare dan education lani jong ki home guard bat ki ru bat kumju ru na ka benta ki berang supas na ka benta ban krek ki ban lek sa undergraduate ki nele exam CUET ru la bu yo jing motoy lang ba jing ki program ki coaching program ni penlong bat ba hakanika advertise ya ka bala pelat kan ka PE kan ka lang ba jing ka video lang ba jing ka clip ru ka ba don nang tu ki last date na kementawan submit ya ki application kala update online dan offline last date ke at kundai trik jong benai Jun sama dia pusan bat ke coaching kan start na ke sitrik Julai jong sama dia pusan nanti apa Riverhoy College untuk gadau ki kun samla pit sobahaban pule ban page ya kene advertise kemudian hang ni ki don ke nomor phone ki beladan hang tu dan ki don kan query ko pikwa tip paket phone gitu kan nomor phone ki beran akan mereka advertisement bat ki kena guna macam tip ki bak hambania pila dia skoban appeal segi kun samla bakin apply wood ya kan online dan offline ru bat ku macam betha advertisement bat ru bakin shipment dengan kabu bakin pen kre ilade akan ki exam bakha English megalayapost.news